मोनसे दुखुनांथाव खौरां तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बामोनखाता गामिनि थागिबि बिस्ति बर'नि सेथि फिसाज्ला नन्देस्वर बर'आ थांनाय 21 आगस्ट 2022 रबिबार सानखालिनिफ्राय गोमानानै दं। गावनि असे बिसि जयश्री बर' आरो गावनि फिसाजो सानै आरो बिमा बिफाखौ बोथिसे ओंखाम जाहोनो थाखाय गुबुन जायगायाव खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन नन्देस्वर बर'आ। नाथाय दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय जानुवारि दाननि 17 इंराजि 2022 खालाराव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन मुम्बाइनि JWC लजिस्टिक पार्क नम्बर 17 पानबेल कम्पानियाव खामानि मावनो नन्देस्वर बर'आ। जाथायखौ दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बायदिब्ला नन्देस्वर बर'आ थांनाय 21 आगस्ट रबिबार सानखालि गावनि खामानि गैयैखाय रुमाव दंमोन आरो बै समावनो गावनि सालथिजों बायजोआव बेरायनानै फैनायनि उनाव रुमाव सफैनायनि उनाव कम्पानिनि बेन्दोंआवनो गोमायो। दायो नन्देस्वर बर' गोमानायखौ मुम्बाइ पुलिस बिफाननो खौरां हरनाय जायो। दायो नन्देस्वर बर'नि बिफा बिस्ति बर'जों लोगोसे गामिनि रायजो राजाया नन्देस्वर बर'खौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला गाहायाव होनाय जामबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। जामबुं नाम्बार 6003033218। हस्बेन्ड दा गोमानाया दाख्लै देवबार खालि 21 तारिख खालि बेलासे 1 बाजिनिफ्रायनो मानसिया गोमाना दं। बेखौनो आं बुंनो सानो दे बहाबाफोर थांफ्लांबायदोबा सोरबाफोर नुफ्लांबायदोबा बेखौ हमनानै दोननानै स्क्रिनाव जि नाम्बार होगोन बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै जों खिथाहर जों लायगोन। बहाबाफोर आरो थांसनबायदोंबाबो फैफिनथों सोरबाफोर आरो लांनानै दोनहैदोंबाबो बेखौ हगारहर। मानोना होनबा जोंहा गोरिब न'खर जोंहा रावबोआनो गैया। जों हाजिरा खामला मावनानै जानाय मानसि। जोंहा दा गथ' सानै दङ रावबोआनो गैया खामायनायबो। बेनिखायनो आं बुंनो सानो दे बहाबाफोर दंबायबायोबाबो सोरबाफोर लाखिनानै दोननानै स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारजों आंखौ कल खालामनानै खिथाहरनो हागोन। खिथाहर बेयाव जों लायगोन। बेखिनियानो आरो। खामानि मावनो थांनाया मुम्बाइ इसोर थानाय जायगाखौ तलजा होनना बुङो। तलजा JW पानबिल होनो। जिहेथु गोमानायखौ जे सोर खौरां हरखो नोंसोर? गोमानायखौ खौरां हरनाया जाबाय जोंहानिनो गुमै आरो जोंहानिनो भाइटि सानै दंखायो फंबाय सानै। बिसोरजोंनो जमा थाखाबाय थायो। सानफ्रोमबो जमायैनो थायो। मोजाङैनो रायज्लायदों आंजोंबो। 21 तारिखनि सानजौफुआवबो आंखौ फन हरदों। फन हरनानै मोजाङानो रायज्लायदों। आरो बेलासे 2ता 2:30 समावबो आंजों मोजाङानो रायज्लायदों। गथ'फोरखौबो सोंहरदों बोरै दङ माइमोन होननानै। दङ मोजाङैनो होनना बुंदों। आरो आंखौबो सोंदों मा खालामदों मा खालामाखै। आं दङ मोजाङैनो। आरो आंखौ सोंदोंमोनबो माइरं गैया होनना बुंदोंमोन ना आङो। ओमफ्राय माइ लामना लादोंना लायाखै बेफोरखौ सोंदों। मोजाङैनो रायज्लायदों खिन्थु मानसिया जेबो एकदम मेन्टेलिटि माबा खालामनाय रायज्लायखायाखै आंजों। मोजाङानो रायज्लायबाय थाखादों। ओमफ्राय आं बुंदों गोमानायनि जाथायखौ एसे फोरमायना होनो हागोन। गोमानायनि जाथायखौथ' बिसोर बुंदों बाहेराव थांदोंमोन गुमैजोंनो सानैजोंबो थांदोंमोननो। ओमफ्रायो गुमैया सिगां फैग्रोबाय। ओमफ्राय गुमैया सिगां फैग्रोनानै बे दसे रुमाव थाफैबाय। ओमफ्राय उनथिं नायबा मानसिया गैया बिदि आरो। बेनिफ्रायनो आरो मोनखायासै दिनैयालासे गैया। हरावलाय हरसे 21 तारिखनि हराव हरसे कन्टेक्ट जाबाय थादों माबा रिं जाबाय थादों मबाइला खिन्थु रिसिभ खालामाखै। बेनो आरो बेखिनि। मोर लरा नन्देस्वर बर' জানুৱাৰী 17 তাৰিখ 2022 মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইত কাম কৰিবলৈ গৈছিল। কাম কৰিবলৈ যোৱাত যে কোম্পানীটো কি আছিলে মই JWCত কাম কৰিবলৈ গৈছে। লোডিং আৰু আনলোডিং কাম। মই এইখিনি কামৰ পৰা সেই ৰবিবাৰ 21 তাৰিখে তাই কোম্পানীৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত যাম বুলি মানে পেচাব কৰিবলৈ যাম বুলি যোৱাত তাই মোবাইল মোৰ কোৱা মতে মই শুনা মতে মই ডাইৰেক্ট মানে সেইখিনি পাইছোঁ। ফোন কৰি গৈছিল বুলি পেচাব কৰি তাৰপিছত অহা নাই মানে বিচাৰি তাৰপিছত দেৰি হোৱাৰ পিছত আমি পিছত খবৰটো পালে
পাই তাই মানে কিছু ঘৰত তাৰমানে কোম্পানীত নাই, কোম্পানীৰ ভিতৰত তাই গেটেদি ওলাই যোৱা নাই বুলি মই খবৰটো পাইছোঁ। মই নিশ্চয় কৰি দি এতিয়া মই কেনেকৈ ক'ম, সেই ল'ৰাটো আজি যোৱা ৰবিবাৰ 21 তাৰিখৰ পৰা আজি 24 তাৰিখলৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই যিখিনি সাক্ষাৎকাৰ কৰাটো মিডিয়াৰ পৰা মই কেইটামান আপোনালোকক মই যি ক'ব লাগে যে য'ত পাই সি মোবাইলৰ পৰা যে নম্বৰটো পাই যে মোৰ ল'ৰাটো যাতে য'ত আছে তাৰ পৰা যদি বিচাৰি আমি পাওঁ, সেইখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰোঁ যে ল'ৰাটো যে কেনেকৈ হৰাল আৰু কি হৈ তাৰ পৰা বাহিৰলৈ গ'ল আৰু এতিয়াও যে তথ্য পোৱা নাই। আমি পুলিচক এজাহাৰ দিয়াটো সেইটো কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে কি বুলি কয়, কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা এজাহাৰ দিছে। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত এফআইআৰ আহিলে, এফআইআৰ অহাৰ পিছত আমি এই পৰামৰ্শটো কেনেকৈ ল'লে মোৰ ল'ৰাটো যাতে সুস্থ হিচাপে থাকক আৰু সুস্থ হিচাপে য'ত থাকে সেইখিনি মই কৈ তাৰমানে সেই ল'ৰাটো যাতে বিচাৰি পাওঁ, বিচাৰি পোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই সেইখিনি কথাটো মই ক'লোঁ। যোৱাকালি মই খবৰ পাই মানে বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কাৰণ এহঁতৰ বহুত দুখীয়া পৰিয়াল। যোৱা জানুৱাৰী 17 তাৰিখে মানে মহাৰাষ্ট্ৰত কাম কৰিব গৈছিলে বুলি আমি শুনিছোঁ। তেখেতে কাম কৰি থাকোঁতে মানে যোৱা 21 তাৰিখে ৰবিবাৰ আছিলে, ৰবিবাৰ দিনা মানে কোম্পানীত কাম ছুটি হয়। এই ছুটিত মানে এনে লগৰীয়াসকলক মানে ফোন কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেতিয়া নিজৰ খালপতীয়াকজনৰ লগত মানে পেচাব কৰিবলৈ গৈছিলে। তাৰপিছত পেচাব কৰিবলৈ যাওঁতে মানে খালপতীয়াকজনে আহিলে। অহাৰ পিছত মানে 5 মিনিটমান থকাৰ পিছত মানে নন্দেশ্বৰ বড়ো তেখেতে মানে ৰুমলৈ আহি নাপালে। তেতিয়া খালপতীয়াকে যাই পেলাই মানে বিচাৰিলে, তেতিয়া মানুহজন নাই। এতিয়া চাৰিওফালে বাউণ্ডাৰী ৱাল আছে। এতিয়া সেই কোম্পানীৰ ভিতৰতে কেনেকৈ মানে হৰাইছে মানে আমিও আচৰিত লাগিছোঁ। এতিয়া কোম্পানীৰ পৰা আমি খবৰ পোৱা মতে এতিয়া এজাহাৰ দিছে বুলি গম পাইছোঁ, মানে কোম্পানীয়ে এজাহাৰ দিছে। এতিয়া এই এজাহাৰে মানে পুলিচ প্ৰশাসনে কিমান গুৰুত্ব লয় এইটো আমি মানে পোৱা নাই। এতিয়া বৰ্তমান মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ ওচৰত এইটোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে মহাৰাষ্ট্ৰত যিমান আমাৰ অসমৰ শ্ৰমিক বা কাম কৰিবলৈ গৈছে, তেখেতসকলে যদি নন্দেশ্বৰ বড়োক যদি দেখা পায় বা ক'ৰবাত লগ পায়, তেতিয়া আমাৰ এই ঘৰৰ পৰিয়াল মানে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই মানে জনাই এইটোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।